Chibai le fek ule tun tuma chuanin kan thupuya kan lu main thuma toite karon nei lockdown ani kan video ma sa comment tam tak jing mi kanon chan na te po ningal sela atha ange tuna thumbnail a po koran da motor lui chi sang sang te ka video a koran da thin ho ang chi hi zor live kan chuang lova ti hamiron riat sakbula khoi ange heng ho hi kan le theyang khoi ange an zor ti kha zona tamriu maya tuna mi video a koran siam hi chu ka video ne na in me tur in rem tura ka ngai google atanga ka download te ani ti kha min lo riat sakbula atha ange motor lui tuna mi kan ron soyan chi ho te kan le du ani chuanin Facebook a kan lu tanga Facebook a motor lui zor na group chi sang sang oma chu ti nga tang te po chuan lo zong ta ila atha ange ka channel hi minla subscribe lo ni chuanin khongai takin milo me sakwe zeu don nia tuntum kan video dot le atan chuan motor hlui cheng nuai ni atanga cheng nuai thum in car man enghinge thang ti kan en ho le dona a zong in kan tar lang theilawa video pon a dei don lawa tam don lu tuka chuwang chuanin atlang pui a thazula ka ngai ho te pon yang chu an zor tlang lon tiang o Mizoram kan mu tam ho karon tar lang don ani munduin kan lo en don nia pakhat na chuan Mahindra Bolero kan lo enanga Bolero apo hianin class sang sangin an thena chi sang sanga oma chung te chu kan lo en ho don ani tuna kan mulai hi Bolero all model chuak ma sa ho khani heat ngai ho khani fiji engine ani thasika phai chuanin engama chang phai chuan nung mo thina heng ho hi all model ho khani tha tak tak polo oma amaro chu tuna chuanin ke chuan ka fakla tuk to lova ai tha aron upgrade tam to wangin hengi chu kan budget in phalo ni chuan thu ran ni ta se apha ni chuan hengi chu le to lo ni sela ke maril ru ka ngai dana ani chu thala tuk thowa amaro chu ai tha non upgrade to wangin aman po taur tuk chuang lova chu ho chu kan en chho don ni Bolero hi class sang sangin antenna GLX oma SLE oma SLX te ZLX te LX ti 4x4 ho te po kha boka L 4x4 le ZLX LX le ZLX hi kan soi lawanga achan chu aman heng ho chu tlemin da san do angai thina wangin ai tlom te polom ve thi thawa tunai ro chun di ai tarbo kan lo en don ani di ai tarbo le fiji engine hei SLE ho khani kongka power lo ho khani por window kher kan du ene ro chuanin SLX chin kan lei angai don ani DI turbo ho hi engine ring de kan ti chin ho khani amaro chu engine hi 8mm maya heng ho hi Mizoram hianin sangni pariat sangni pakwa sangni som pakhat vel bak model lei tur hi om to lova sangni som pahnia tang chuan M2 engine in anon upgrade vek to tiang chu ni heng ho hi engine hi 8mm maya tlo pot laba tun laia Bolero ron chu ho engine in then khatam kijorin kadu zoke te anla ti ve thin ani DI turbo chu a dashboard hi tuna thalaka kan muang hian tiang hian oma kan san theinan M2 engine le DI turbo engine san hi engine tang chuan harve thina sengai lo tan chuan dashboard a hian en wang ila hi tuna kan mu le hi M2 DI turbo chungchi dashboard chu ni ta hi ain ang lo maya chuwang chuan M2 le DI turbo chu an dashboard atang hian siat san all samber ti kha kan lo sedon nia nichina karon sei zoi to ang khanin Bolero kan leidon ro ni chuan DI turbo chintal leitum ila atha anga ti chuanin Bolero bi ga hi tha maro chu body hi hemi athira hi Bolero sim hi achia ani gadinga tui khiana manma maya DI turbo kan ti te M2 kan ti ho te body hi chet to tlang puyani Bolero kan leidon reng chuan akong khar kual zong en chu avek zel turani
kom karang chi te tui ekin aman em ti te tiang kha asit nuai kar newang chi te khang tiang te po kha le a windshield mi ma dar thalang invu na bor vela ten tui ek ten aman du ani chuwang chen bolero hi tui ekin aman du wangin kan leini pon film khurto in enila kan nei ni pon en kol ulu ila body hi en kol ulu ple ngai ni ti kha kan sei duwa tijon kan man du na zudin a tha maya aizol ko chunga te wa na ne ro chuna lian ma mai theya tiang kha ni a kan man du da na zerin motor tha ani a diesel engine ani a tangkai takin aman thei boka cheng noi ni tanga noi thum manin kara chuan thadeu leitur kan mutura ngai la a tha nge adot le tan chuanin Mahindra company tho Scorpio tlema model hlui lampang to hi noi lampang hen leitur hi omvele thina GLX kan ti ho hi omboka chuan M6 ombok heta hianin keima miwala chuanin GLX ai chuan M6 te hi chu aduam to zoka engine po atlasa motor rim po tu no kan mulai hi M6 chu ni a hei M6 shir san theina tur chuan amabam para hi sol deuh in kan ti don nge ka soi thiam lo ting hen ta engine enila M6 ti engine ka khu cover oma engine atang point a sia san thei boka ti chuanin in lo hian en vele taila ti hian thala ka kan mong hen an en dun taila veilam pangami hi CRD chu ni mabam para tang hen a sia tanga thei dinglam pang ne chuan dinglam pangami hi M6 chu ni ta Scorpio hlui lampang kan leidon ro ni chuan M6 chintal leitumila hi ha keima ngai dan chu ni ka du dan ani M6 en kol tha en anuam boka ting chuan M6 hianin class te po sang om ve VLX kan ti ho hi top class ani alloy te po ron mang ve boka ting chuanin ama sim hi en kol anuama khalanuama all model mani se Scorpio ni na sim hi khalanuama smooth zui mai ni ti kha ka nei thang te chuanin in se vek thawanga aman hi chengnoi ni si nga tanga noi thumin kara po hian leitur hi omvele zeu thina ama ro chu tamlu tuklawa noi thum hi pel deuh tlang pui zoka model hlui deuh to po hi Scorpio hi chu a body le engine ti vel te ala thathin emawang hian atlom mo ani ato Verna tan chuan kan leidor ani pon siam ngai vak ang chi kha leilo sam ni sela atha ange achan chu a spare part hi a om thoa a tau thei lutuka chuwang chuan in sen so atam ma bi kani ti kha atop nan kan soitel le du ni adot le tan chuan Mahindra KUV anen le taila KUV a po hian class sang oma K4 K6 K8 ti te K6 plus ti te K8 plus ti te pon an then sang venuala zonin asit te po amalam panga pathum thut thei ang chi te po amun siama tiang khanin KUV hi thadeng an bam thuama amara chu tha ti lo na lai tam tak kanei ve thawa chu te po chu karon soi langtel don ani KUV hianin petrol engine le diesel engine omve boka K8 ho top class hawa khanin achung ber kan ti hawa khanin diesel engine ron siama keima taka phei chuanin mizo te hian diesel kan lom lo viona in XUV chin hemi motor car lian deuh to chin anga hi chuanin motor lian chin deuh mo tianga chuan diesel engine sam ni se azau nge ti kha keima mimal ngei dan ani chu ma se mizo te chuan diesel hi kan ngai na lo ngal ringota ma ro chu motor zir hianin motor telam panga te chuan petrol chu than me thei ma se alien pianga chuanin diesel ni sam sela athani petrol ni chuan petrol he over thei ma thin boka tijon KUV hi that ve de una chu aron chu limpo han Mizoram han kan leina sa sang ni som pasari vela tang khanin Mizoram hen kan lei chho vetana aronom tana ting chuanin he chung te hi ma hi he aron zau thakop maya ting chuanin kartep te SC ti te agiar po hi aron danglam khop maya tuna hi nei agiar hi han zoom lang chinila gear tha kan nuama olsama smooth maya armrest te po om tha tuna kan mong hianin terote in chunglama kartep nuai khan gear hi om maya
ti chon gear thak vel pon ma chung zau tha a palian tan phei chuanin motor thatak chu ani amaro chu tiang du lo na tam tak kan ya hei handbrake kan bunga handbrake om na he gear nu e chiani a po chok to pani a yang chuanin sut le donin mani side lama tlem her hlekin da thak ani maya tiang ha no pang tan na him lo e me mani ke po hian in aman ka lo nei to KUV hi tiang chon ka fa pa in a chunga lo lu ta handbrake kha alo kuai sewa neutral in zi nga ka start nun lai ani a ali ra amaro chu chuk thui ani lo wangin kan tiding thei man ani a yang han safety a him lo mai ni no pangtan le engamo pala po khatiang kha handbrake hi ka social na ni a on chu ba ka dashboard hi alien ka ti ma dashboard hi ri ruk te po om du a clutch plate hi tle min aram de bokwa eng chu ni a KUV sim hi amana to ngai tu hianin mizo te hian kan du vak lo nge ni anga ari sel hi atha lutuk lem lo ani amara chu motor lian sim du tan car lian du tan chuanin KUV aya motor tlom car lian anga ni chu awang via ong ti kan soi lang sam du ni soi mai thai mi lo bak chu KUV hi a body chem maya chu wang chuanin tu ekin aman ma a hemi thi rahi kan leidon pon akong khar kual nuai lampang ang chi te tu ek omem ti te kha kan en uluk don nia adot le chuanin Hyundai company lampang kan enanga Grand i10 kan hu anga tunami hi Grand i10 new look ani Grand i10 a hianin new look le all model om ve class sangin an then boka Grand i10 a hianin asta hi top class atlas sangber ani asta hau chu alloy manga teng chuanin pustat aron ni boka chunglampang class sanga han pustat tin ron oma back wiper te le karte velbora te po danglam deuh te po ron oma teng chuanin spot oma makna te teng chuan class sang kha an then sang ve boka pustat ania asta a hian cha bingai lova va me zeu theng chi khani sport a hianin all model kan ti ho khanin pustat in an ron siam boka new model china ero chuan pustat om chuang lawa sport a khan khami second top class hawa khanin all model kha pustat ve tho cha bingai lawang chi kha om bok ani tison Grand i10 hi motor thatak mai ani keipon nuai thum man nuai lama chuan Grand i10 hi tuna si hi chuanin atha berpol ani ngem kati ve thei ani amai ro chu mitam takin kan du lo thin na po om tho Grand i10 new look koranti hawa kha kumsang ni som pasari atanga intran ho kha ani new look kingtinge kan siak than theng kan ti chuan tuna hian han da don taila hei lo en ula mabam par atang hianin new look le Grand i10 chu hoi ti hian kan thasang thei mai anga teng chuanin danglam na aron ve boka sangni som pasari chin chunglam pang ho kha new look ani khami malam pang ho kha all model chu ni mai ti kha lo setaila atha anga tison Grand i10 hian diesel engine anon siam boka CRD ma se diesel engine hi mizo te hian kan du lutuk lova tampo tam lo bok sim ani ti chuanin petrol engine hi ni deuh tlang puya heng hi motor tha ani mara chu amabam par hi niam dawa khana niam awang hianin kan man du na zirin lak vak lo ve thei thawa aizol kha chung te lunglei kha chung ti te hemi kho pui sang champhai ti te ma mi ti vel te kong tha om na chinanga chuanin khalpui bor kha anuam ma parking anuam ate fel tha chak boxia en kol nuam tak chu ani tejong Grand i10 hi 1.2 cc engine ani engine hi chakra maya motor achung vel po accessories sim hi anron thuam changkang riau maya noi thum man hnuai lama ka du bok na chu an in nei chunga hianin airbag te po lelama ting khan airbag te po non siam thlap maya anon bei thuam changkang viau ani achung lampang ei karte AC ti te gear ti vel te po
fel fai tha a hei tuna kan hmula hi asta ni a steering atang hian car tape control novel tepo asta top class b ga chuan in ron om boka Grand i10 hi cheng nuai thum man hnuai lama chuan leitur tam tak ka om to a chuwang chuan in nuai thum man hnuai lam pangkar changkang du tan chuan Grand i10 hi leichi tak ani i20 kan lo en vele anga i20 hi motor chak thatak mai ni a chhung liana ama motor thumsim po hi aliana i20 tuna thalaka kan hmu taka hi tiang second generation te po ti la tha ange all model ber ni lo adot tu chi khani a he a fog light a hianin kan ringa akil do zai hi tuna he nei lo en la hi all model chu ni a hetiang all model a ho hi sangni pakwa sangni som ti vel bor model ani deuh tlang puya hengai chu tlom te te in leitur po hi tam to khop maya atlang puin i20 ho hi engine hi achemang manglawa engine chedeu leitur hi wang khop maya hlui deuh to po hi engine hi lo la tha zel bok ani chhunga zau tha a jin nan vel po anuam viau thawa han soisel na tur vak ka selawa keima chuanin spare part hi to ti mai lo chu spare part ro chu to thei khop maya chiat pal chuan chawang chuan i20 all model to lampang kan leidon ni chuanin siam hau tak lawang chi deuh lo chiani pon khatiang ha zong thram ni la khoi ngai na sal tu wang chi chu lei kha fu lo to zok a hemi tuna mi kan huang chi tlema aniu luk ve deuh chin tal hi i20 hemi hlui lampang kan leidon pon leitu mila thain ka sia zin veiwa nan te khachung chuanan pon motor chung motor lian man tlom si kan du chuan i20 hi athavia win ka sia ani adot le chuan Verna an en taila Verna hi noi thum man noi lampang leitur tlema model hlui lampang ho sang ni som pakhat ti noi lampang ti vel ho hi leitur ve nuala som pani chin te ponianga ayu pa te polo thei thawa eng chon Verna hi motor class tak mai ani changkang maya amai ro chu Mizoram a hian a khan ni ma wang hen kan ngai na vak lova tuna mi kan hu le lai hi Verna all model ber chi ho khani heng ho hi leitur po alo oma tlom te ten heng ho pe jo leitur tama amai ro chu Verna kan leidon ni chuanin hei ai class sang de wang chi kha leitum ta ila heng te po hi kan budget tin na phangang lon chu heng tin po hi thadeu leitur lo om thawa en kolpo anu om lutuk thawani ti kha kan seidu amai ro chu spare part ta tau thei lu tu ko Verna sim ho chu atlas po alo sang to sim ba chuwang chuanin spare part po tau tur angai la tlo po tlo renga tawa Hyundai sim hi spare part tawa ma se atlo ni ti kha kan soi tel du ti chuanin Verna hi kan leidon ni chuan sang ni som atanga som pakhat som pani ti velang chi mo khatiang vel kha leitum ta ila khal pon wama achung poron changkang viawa chon heng ho tuna thalaka kan hmu lai te po hi 1.6 cc ho khani chakpo chak tha amara chu problem lo ram se electronics lama te hen problem om duwa chung te chu en ngun thini la kan leidon pon adot le chuan Santro new Santro kan ti tunami hi Santro all model ron thak tu tur anon siam kha ani new Santro ho hi aron chua lim khanin kan beng var ngal mi zo te hian kan ngai event ngal ti zo kang tong kam kha jo sei suan ta se kan ngai event na sa mai a chan chu all model Santro anon siam ho kha Mizorama po ni ram danga po an siam tha mai man tlak view wangin tuna new model anon siam po hi Mizorama anon Lansdowne te khanin kanin chu na sa ni kha ti khop khanin an lawa amai ro chu kan tiang Santro hian bei sei tuna new Santro hian bei sei ron phalo maya mi pui ril ru hi tle min ron tidang lam ni in ka sia pick up hi chak tok lawani kan soi top mai nga chak thalo maya kong chawa han tlan vel te hianin pick up hi duang hianin ane tlat zelani chu wang chu ni karinga resale value po hi thalo maya Santro hi karin ain khalchu nu amani thar lima tang khanin Mizoram ron lutan ti tang ka khal ve to long ran te pon kalo tlan pui na sa khalchu nuam kongkuala po angit tha tlan chak pui po anuam ma amai ro chu pick up kong chawa handina han chu le thut duang chi hian duang ane tlat ze hei wang te po hi ni
mấy thầy à resale value thật lâu chăn tập atlas sang sang om về santro hianin asta oma tiếng chọn Magna Sport ti te nan ron ten sang về atlas sang sang nan ron ten he chung te po hi anon thuam chang kang a heng atop class anga te pe chonin CL dawin LCD te tiếng han ron thuam thavio ni alei du tan chuanin a khat te po niam chejok jok lova tiếng chuan a chung po hi NI Henry ai na zawa lei du tan chuan man takani aizol ko chung han tei wa vel nan te han leu pui nan te ngomo office kal nan te jan motor thatak ani ti kha kan soi sim du han soi selemem tur ko selawa ka soi sel na ve bera chu a pick up chak tok lo le sal taw har theilu tuk lai hi ani makkati ani adot le chuanin ecovan lampang hen en tadeila Maruti ecovan hi kan mangtang kai me mizo te phaichan kan han lein sak khopa ejena hianin engamo ti hun live sang ni som ni ti bor chho live phei khachuanin leitur hi stock hi an nei man lo topani anin chu chara booking po ha rei ani chan mai thei lo tlukani ecovan thar leitum khanin second hand hian leina sal tukani tharan chan thei lo wangin khang hani ecovan hi kan du tha gypsy king engine ron mangani engine chak tha maya amara chu ecovan chu chaka ke phiat nat engine te heta asit waya hian engine om de awangin nunglam panga zanga body hi save sia ewang hianin kong lek dewa te hian ke phiat ma khal thiam ngai de mai ni ecovan sim hi chu akhan te po hi anron ti sang tha te chon ecovan hian AC le AC lo anron siama 7 seater ho hi tlang puin AC lo ani 5 seater kan ti ho hi AC ani do tlang pui boka ecovan hian Versa oma all model berchi ho kha ngau kha sang ni pathum pali panga ti vel paruk tivel bor leitur om thina ma se khang ho ro chu ke chuanin leitina ka tin vak to lawa tuna new model chunglam pang ho hi leitur tam tak oma eng hi leitum zo kila sang ni som pakhat tivel atang chawin thatak tak leitur oma sang ni som pakhat sobri som thum so pali sang ni som ni tivel BS6 phei chuanin anon upgrade dashboard te po anon ti chang kang khop me ti chuanin khalpo nu ma BS6 phei chu steering po hi anem do zai to atlang puin ecovan hi power steering ani lo veka amai ro chu hemi BS6 hian semi power hi anem ve zai to intran vel te ti lo hi chuanin akhalanum viawani tiang chuan kongka zong hi power window lo vek bok ani tiang chuan a brake hi power ani ve thunga tiang chuan steering a power lo boka adiang vel khania ron thuam chang kang vak lawa Maruti sim hi an motor ho hi an thuam chang kang vak ngai lo sim boka holam do hian an siam thin sim ani aman tlom thei turang hi an ngai tu ani tura kangaya ecovan hi cheipo nuama aloi te han lang la ke real vu pe jen bumper gat nen anal ma mani motor thatak mai ni leitum tan chuanin school no pang shuai nan te tiang vel tan tha 7 seater leitumin kan duang zong kan hulawa sa 5 seater kan lo lei ni pon seat hi siam chop har salawa alai seat hi an siam tir maya ol samte in siam har lo ni ti kha kan seidua alai seat hi anuwa inda anga tension alai mi tur seat te chu siam chop kha har lo ni ecovan hlui leitum tan shet ngei tur karon da tel du chu akong khar nung hi ari awangin a slide na hi abuk du me hondum lo te po om du engvel ha sheta ila chuan chu baka differential mangani to wangin differential zai kan tiang chi te gear zai kan tiang chi ecovan a hian om ma me chuwang chuanin ecovan kan leidon rengin mel nal viau poni se khal chin turani kong tha vet vota te tiang chuanin han tlan chakpui la gear khanin rivungin gear zai differential zai tiang chi te omem ti kha mun doin en chinila atha chuan chu baka ecovan engine hi tapet reflect ang chi engine hian om du ni sloraninga yan start anga yan ngai tha anga engine in khong reflect ang chi om na sa to ni chuanin leilo afu zo ani siam hianin siam fu mai hi har thina chuwang chuan engine re smooth
sam sela chawang chuanin lei sual lo nan khang vel kha lei tu tur te pon kan lo hri tan kan soitel ve ram du ni chu adot le chuan Alto 800 en ta ila Alto 800 a hianin video ma sa po kan lo da tong khanin standard engma power lawang chi oma teng chuan LXI a om boka malam steering te kongkhar ti vel te power om boka teng chuan VXI aron om boka Alto 800 hi motor thave de mai ani a motor man tloma chuanin ke phei chuan tha ka ti pol takani a soile soinu Maruti company simero chu achung mi avela hianin power window kan tiang chi te electronics thil simma hianin an ne pa aman tlom hian du tukna lama ni ka si an thuam thadu vak lo thina chang kanglem lo ani ei thon muang hianin tuna po hianin lan enila achung lampang hi hei han enila nung lampang power lo wa na her ngai chi kongkhar power lo khani a dashboard te ting chu AC omani a car tep te po ting hanaran omve boka sound system ero hi chu anon thuam thakop mai Alto 800 a po hen sound system khal ngai thla kan nuam khop mai ti kha kan soilang tel du a hetla sanga phei chuan LCD te ne khating khanin AC te gear thla kan nuam boka Alto 800 ang chi sim hi makdo chu gear han thla khen ritok tok ang chi om thina hen hi achiat wang ni lovin ani dan tur sim ani ti kha kan soi sim du a selo te kanom takin Alto 800 hi kong chia tlan puina na tha a len chuana na tha in khom nan te tha a ram kal nan po man tla kani motor thatak mai ani ti kha man tloma chuan kan soi tel du ador lia chuan Alto K10 new look kanon enanga Alto K10 new look a hi kan muang hianin motor pian nal ve tak mai ani a tha a changkang boka K10 all model kha sang ni som pali atop chi khan all model ron thak turin new model ting khan K10 new look ron chuak ta a chung te po he dashboard te po ron dang lam vek to all model nen chuan in anglo hlok ang do tho in anon siama eng chuan in sound system po ron siama amai ro chu nung lampang power lo ve tho in an siama top class a po power lo le boka patiang khani a malampang chin chau power in VXI top class a po hian an lo siamani Alto K10 kan ti hoi K series engine mangani a engine hi tha zel maya amaro chu elai tum te po lei tur te anei to te pon nianga engine oil ulu ngai ni hingau chu engine oil hi kong kamami rem thun ve ngot chi ni lova ama mil tak mai engine oil thak tha chat thi a tha ani lo chuan engine a tha thei lo bok ani chuan motor kan leidon pon a hlui kan leidon pon engine en ulu ngaya engine lama connecting ri tiang chi ang vel kha om du to wangin uluk do in entum ila atha ange motor thatak mai ni a khana sanga khalanuam boka cheng noi thu man hnui lama chuanin heng ho hi noi ni le si noi ni atanga noi ni singa noi ni sing thum vel poramang teng chon noi ni atanga noi thum manin kara chon thadeu deu leitur heng chu tam to ani anei to te phei chuanin an ngai na ema an faktlang pui boka faktla ani boka chuwang chuanin noi thum man loi lampang motor changkang vut ni silo kan du chuan lei chi ani atop lampanga kan soitel du chu hei Tata lampang Tiago kan tiang chi ho te po hi motor thatak mai ni Tata ho te po motor hin ron nei thathin me amai ro chu mi zo te hian Tata motor lampang hi hemi a hlui lampang ho phei chu kan lom lutuk lo nin ka si a tunan ron upgrade le sang ni som ni chung lampang hawai chuanin kan lom tan ve ta viawa atlang puin kan lom vak lo nin ka ria resale value po hi thavak lova chi sang hin ron chen atlas bi ka hi teng chuanin motor achung po hin ron bei changkang ani Tata ho rum hi achung hi eng mo car tep te me tu newang chi electronics thila hian an ron chang maya anon bei changkang thei viawani eng hi leitlak takani eng Tata kan Tiago kan tiang chi ho hi cheng noi ni atanga noi thum manin kara chon thadeu deu leitur om thinani tijona dot le chon Renault Duster kan en lenga Duster hi motor lian ba ngai ve tak mai ni chung po zau tha hek khok mai ni a khan sang tha boka aron su lim phei ka chunin ka sei sual em long chu
mun sang sanga SP10 police SP10 an motor atana an man khani a eng chuanin a motor an thuam changka nga chung sim po motor thatak mai ni a kan ngai event maya eng chuan motor man tlak takani a ngati amani tu nu hianin a resale value hi chem boka anei to te ho po hianin an du vak lo tanem o ti tur khophian an om thina servicing lam hi an chak tok lo nge ni anga a spare part a tawlu tuk ni zo kang helai taka hi epon ka thiam chi alova athar po hi mi ka lo lak chua pui to a teng chuan an zena te po hianin voitam ka lo kal to thin thova motor thatak nin ka si a ke ma bi ben khal po nuam ka ti a resale value hi that vak lo awangin cheng nuai thum man nuai lama hian leitur om tlat mai ni om lo takani lain a thar man to ro pui si a changkan ngai to hianin heng ho hi nuai ni atanga nuai thum min kara chon leitur tam tak model la thade udo leitur om thina ni servicing sim hi chu nom tha a hei servicing center ta pom huna an nei ngala mual pui laman oma chuanin engma buina chu an nei lo tura kanga spare part po an cha zel thei tura kanga ya motor lian lampang du tan chuanin leichi tak ani WagonR Type 4 new look higalo ti maya tan ti lama om turani a top lama da mai la poilova WagonR Type 4 ho hi motor thatak mai ni a new look ani atuna karanda ala na hi new look ho hi ma bumper fog light atang hena dang lama tuna hei all model randa ila hei all model ani a WagonR Type 4 ho hi motor thatak mai ni a VXI le LXI in antenna engine hi Alto K10 engine ten khan ilang khat ani boka engine atha boka chuna body apian look sim po hi adika hemi noi ni tang noi thum manin kara hi chun new look thapa ngai deuh adu thu sama tha leitur hi oma sang ni som panga som paruk som pathum ti vel te poni nga model thatak tak leitur oma achung po VXI top class a here full power in oma LXI ho hi malam power ani a chun motor khan po sanga hei stingray ani a WagonR ten khan inang khat deuh thoni a stingray hi WagonR Type 4 ai chuan tle minain da class ve dewa inang khat tho ani a adu tan chuanin heng po hi motor thatakani Maruti company a chuan noi ni tanga noi thum manin kara chuan tha berpol ani ngem o ti thei tur ani keima ngai dana chuan achunga zau tha a chuan nuama longran vela po motor rui mi tan pon atha em AC car tape vel function thavek vek bokani a chuanin Mizoram ma maratan chuanin motor thatak ni in ka sia WagonR Type 4 sim hi chu tihana motor ho bi chu kan han du to anga vai in kan soi vek seng lova video po sei don to ka azol pui kan tarlang zo zorni a that na lai le that lo na lai te po soi vak thei ani lova video in na dei don lo bokona kina video danga tuna chuanin hetiang anga noi ni tang noi thumin kar tiang vel hi achunglam pang hi ka ti to lo mai theya kala ti mai thei boka amal angin granite nang te bolero tiang chi te tiang scorpio ang chi te amal anga review na ang chi hanakina chuan video danga chun kanon nei le don ani ti kha sheila chuwang chuan ka channel la subscribe lo konam chuan milo subscribe ula milo me sakve ula milo like sak ula milo share sakve turin in khong ina karon nge na motor lampang tuimi tan chuanin khong itakin milo subscribe sakve ngei don nia